Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. القائل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه أكثروا ذكر هادم اللذات أي الموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عملوا لما بعد الموت وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nipalangguhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kitewi si Allah tabaraka wa ta'ala sabab nentiya kitewi pinaniya wene amban ini ipunne ini binantu-bantu wene atau akan magsarang sukul kitewi sabab nentiya kitewi tabilang amban ini ipun Allah tabaraka wa ta'ala binantu-bantu wene la is'illau kiamat. Binantu-bantu wene amban ini inenan wene ashabul karam. Ini samu ini kini nang wene tumpukan mulia laisi el kiamat. Katilau Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sine me inenan ashabul karam ini tumpukan maha mulia ini. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam in tumpukan in ie inenan ashabul karam ini majalisul ilm. Bu adapun me umat Islam in kitewi itu haji pagsarang sukul tewi si Allahu tabaraka wa ta'ala sabab nentia kitewi tabilang we ne amban iye ne tumpukan binantu-bantu we Allahu tabaraka wa ta'ala laisi el kiamat iye ne amban iye ne pagtuntut ilmu itu. Bu adapun me umat Islam eka manamal me manusia si waktu ku itulay hap hadja pamangan-mangan ni apamin hap hadja panginom-inom ni kahawahin sumagwa ni enggak sumakuk iye ni sine tumpukan ini ashabul karam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eka in manusia ku itulay bisi samian magpayam di si Robin bisi magpayam me artista bisi magpayam drama si ku itulay gak siye tumak aku yene si tumpukan yene inalenan wa Allah tabaraka wa ta'ala ashabul karam. So amban mi na umat Islam magsarang sukul kita bisi Allah tabaraka wa ta'ala tiya kita pinagtipon-tipon wene yene magtuntut sin ilmu bisan sa fain ga magkita bisan sa fain ga takitebi in iem hapelahan sin mamisara si kaamin tiya kitebi pinagtipon-tipon wene ini si waktu ini duksar tak tabilang kitebi amban kemon tabilang kitebi amban ini binantu-bantu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ne umat Islam eka manamal nikmat pinangurung we Allah tabaraka wa ta'ala sumagwanen ga tabista we manusia in magsarang sukulin. O dene ka am urungan ku misal pa eka yene nikmat pinangurung we Allah tabaraka wa ta'ala. Suleyanun bibe payamanun bibe bang ine hinang bilu kahaba salung-salung bang kaamdo nga amman pagpatuli-patulihan bi diretso het sa amin pinayaman bin bang niya kisisami. Payamanun bibe bang kaam namin haplel lasin bantuk bin kakyut sin beauty bin payamanun bibe.
nikmat hajasin haplela atau kan beauty atau kan bentuk tebi inin tartantu het bang pikir tebi pinahap asal sube kita bi maksarang syukur si Allah tabaraka. Sabab nen pinapanjari kita biwe Allah tabaraka wa taala sahab ne pinapanjari pain Allah tabaraka wa taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pinapanjari we kami pain Allah subhanahu wa taala in manusiain sahab-hab ne bantuk sa cute-cute ne bantuk sahab-hab ne pinapanjari bisan keu inena no me sinduehin pangit atau kan di hapela magsukul keu masi si Allah tabaraka wa taala sabab nen tia keu pinapanjari we ne sahab-hab ne bantuk. Bu adapun ne umat Islam hinang tebi ente ini haplela ini. Hinang tebi ente ini beauty ini. Hinang tebi ente ini ne polmate ne mahapi ini. Bu adapun ne umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam ga pa in misara we iye hadja pina asik ne surga in mahap bantuk nen atau kan iye mapansung nen. Tege bangin Allah tabaraka wa ta'ala misara we asal iya pinaasek ne hadja surgain ne mahaplelahin atau akan mapansungunen tartantu di siriko i atau akan ne we slide iu la ini ngaung-ngaung enden dalam surga sumagwa nen dumain say ne umat Islam. Duk saya tak bang me mahaplelahin pinaasek nen gana chance tebi kagana chance ne sabab nen tege kita bisa kepak-kepak punte ne sumagwa nen umat Islam dumain pinayaman Allah tabaraka wa ta'ala. Sa dake umayam si bantuk. Ine pinain Allah subhanahu wa ta'ala in pakalehum ni parman Allah tabaraka wa ta'ala ini. Pain Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu taqullah. O kaam pain Allah tabaraka wa ta'ala ni magparat saya. Kumi kaam lu magkakahagat si Allah tabaraka wa ta'ala. Tinalew kaam si Allah tabaraka wa ta'ala. Iraak kita tinalew puas amban ayat lay pain Allah tabaraka wa ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat ligan lileyun diko pain Allah tabaraka wa ta'ala payamanum diko bantungan ka amsum payamanum diko pain Allah subhanahu wa ta'ala bantungan ka amsumu me umat Islam me haplelate biinin gainin magguna sa ira at gay pinayaman ni rahu si kita bisi sa amin sa lilewum di ko payamanong di bangtungan ka am sumo ien ira at pinayam Allah tabaraka wa ta'ala. Dehelu ambat iya panarati ayat ini ni umat Islam mabaya kunuinuhan ka am si hal sin ka sin me manusia kue itu manusia kue ituhin apabila ne paseddet in mata elewin kaniya-kaniya duk kabisihan ni. Bang kaniyaan nen magbabadyain, magtatanain, apabila ne kuhap-kuhap, bang kaniyaan nen song madya sumo, iyo katauhan no, inandang irey di badya nen, inadjustabol, siniput katauhan no, ihinagit ne siput nen, duk sarta pinakan in karew nen sangin inin, ganta pamadyaan ne sumo. Damikian nen in me kaandahan in me umat Islam me kaandahan ten kania-kania nen ngarey di sin lutu nen sin para lutu te sumuhin tege bahasa kimat pamadja elanen sumu damikian nen lu isab in magpepesihin apabila song mesi eleu sumu sama neke atawa dumain apabila magpepesi bang kaniaan nen song mesi sumu ine hinang nen asal tartantu irey diwe ne pusay nen irey diwe ne busainen ne umat Islam. Irey diwe ne busainen duk pesinen ganta pamesine sumu. Damikian nendu isang maglalabasin apabila song ngalabas in manusiain sumu asal tantu masian rey dine asa ne andang in iye sanggut nen ganta pengalabas ne sumu. Oh, gepe kam urungan ku patah-taha apabila tileum bisa si Pacquiao lu tileum bisa payamanum bisa si Pacquiao lu apabila song nia pait ne telnamet atau song nia paasekan ne song nia suntuk ne song nia pamaitan ne si me USU tileum bisi Pacquiao bang pie eleo atau akan pie bulan pag iya praktis nen pag jaging nen dehelu amban pamait ni hati nen ne umat Islam ine song papihan no atau akan maksud no sumu
asal tartantu subay pagretihan no andang. Si Pacquiao ken lumbulan pe agen song pamahit nen hap US yun mulong-mulong dine magpraktisin magjagingin tege ganta niya song iyan suntuk ni sa ano yan asal elew iyan. Napege kita wi me umat Islam dumain papihanten di sumo mall, dumain papihanten di tahik, dumain papihanten di telnamen, ine ente lutu song binoote di hadarat Allahu tabaraka wa ta'alahin. Pege kita bi song kita bi mole hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, ine ente subay binooten di bu adapun inbang kita bi mole hadarat Allahu tabaraka wa ta'ala, gay kita bi apabila kita dimulai hadarat Allah tabaraka wa ta'ala, gay kita bi makabo sanggo, gay kita bi makabo buas, gay kita bi makabo putu, gay kita bi makabo bibingka, gay kita bi makabo ine melainkan ine binootin bang kita bi mulai hadarat Allah tabaraka wa ta'ala. Me umat Islam, apabila matein manusiain andang kita biinakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila matein manusiain pabagala in amalnen hap duklat dan buat tiukan manusia dalam kubur. Bangkanyaan nen hap amalnen hap isa bantuk in sawenen. Apa bang isab in laat in kakahinang nen laat isa bantuk sin iene amalnen dalam kubur. Apabila ne manusia in ngape dalam kubul takite ne sawe nen bangkanyaan nen hap amal nen sine keu bang takite no landu ne hap nen sine keu na bang ne bang takite no ne awa hap lelan atau hap sin sawe eno tinila we no bang sine ne inin ubus nambung ne aai pa inne ana amaluka salih, aku ne pa inne amal no mahapin, aku ne pe inne amal nu mahapin. Zaman nu si dunya pinarihala ku pe inne wenu kue itu dakeu penne suse aku penne kuidau si kau aku bahala. Bu adapun me umat Islam me manusiain kue itu ligap manamalan ga ta esse bue de we inia hati song papihan des sa sumuian. Nia hati loang makataleu-taleu song papihan de bu andang kita inakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila matein manusiain ge lapas amban dua malaikat ini niya dua malaikat nampang kita dalam kubur. Sine malaikat inin dan buah induk tukulne. Bu adapun in tukul ne inin may umat Islam dumen kue tukul de tak bulak dunyahin, tukul mungkalun tinanggung tanggung ne dan buah inin pitumpu asta intahaan nen bakas tinape pe ambandem narka jahannam panugata isi kite apabila gay makasambungin amal del lay dalam kulay pamopoki si tiap-tiap manusia gay makasambung dalam kulay tiap-tiap dan buak popok palelek manusia in pitumpu asta pa dalam bulan nameke sa me umat Islam bundi bisan pesaing ge tigasan nontu de tak bulak dunya bisan tekeu tigas amban si Jetli bisan tekeu tigas amban si Ongbak bisan tekeu tigas amban si Bandam bangkanyaan nontu de tak bulak dunya me lime tiwuk mengakal kau ge kita wa kinakal tasang gawe nu tablak we nu bun lay dalam kubur ge pen tablak nu inye kakakal mung kalun apabila kau kakal ne bang kau ge kasambung lay dalam kubur padedek kau pitumpu asta pada bulan. Le umat Islam ne kesak pa inte we ini keu palele walaupun hepule tak bulak dunya apabila keu hajja tapepek we tukul da ahad geru keu nandal bisan keu ge tau mansak puels keu mansak hawa pedinen nawat mol ni sambatan anggalisin apabila keu tinumpuk we tukul pitumpu asta inye tahaan batangnen pitumpu asta ini tahan batanen duktina pepe amban narka jahannam sa ingene ente para sahannen me umat Islam we me manusiain apabila ta esse bue de inye sinong den ge bisan ngen min behihune
Lepung tinai ku si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak tadi lewe me manusiain bang ine sinong den sumu. Me umat Islam dakeu ngase-ngase we ngataha te umur numature tabulak dunia ini. In manusiain bisan te magumur 10 tahun, bisan te magumur 20 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Teggel dukka teggenen masih mulai hadarat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in syairin kullubni unsa wa in talat salamatku yauman ala alatin hadba'a mahmud. Me umat Islam, kemon pa inne anak apu Adam, kemon anak apu Adamin mag-umur 10 tahun, 20 tahun, pada hatus, padue hatus. Teggel dukka teggenen bayak keu duk gai masih keu idendekan pada dalam kubur ni masih keu tinanggung hapatulan no umat Islam bayak keu duk gai esebunian bu adapun me umat Islam in iye umur tebi de tak bulak dunia ini dadali itu mana-mana dia bisa ndakit jabang kecil-kecil tadi maaf me pun tinai ku si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Umur tebi dia tak bulak dunia ini daahat dume umat Islam urungan teka am misal amban si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an aduma amban si Anas bin Malik radhiyallahu an ini lewe malakul mautin si Nuh alaihi salatu wassalam. Pain malakul mautin pu si Nuh alaihi salatu wassalam. Ya atwalan nabiyina umran kaifa wajadta dunya waladzatah. Ini lewe malakul mautin si Nuh alaihi salatu wassalam bangsa inggi in parasahanne dia tak bulak dunya hintegelan ne matunyan bu si Nuh alaihi salatu wassalam katauhan tebe in umulnen sa langkau-langkau ne umur manusia iye ne umur si Nuh alaihi salatu wassalam katauhan tebe in umunen siam hatus duk 50 tahun tu uya tak bulak dunia inin ini lewat malakul mautin tegel malam-malam itu tak bulak dunia ini pa ini parasahan no tu tak bulak dunia ini tegelan no matunyaan ini sambung si Nuh alaihi salatu wassalam karajulin dakhala baitan lahu baban faqama wasatal bait summa kharaja min babi tsani. In saupamahan yene si Nuh saupamahan ku pen si Nuh alaihi salatu wassalam dialem siam hatus duk 50 tahun patu kureta bulak dunyamian weru ku penne kahantang dambua lela paasek silumakne paas weru ku penne kahantang dambua lela paasek silumak dua lawangnen saingge kahantang nen apabila paasek ye silawang ne dan buak lei uus pali hali iye dialem uus paluas iye bantu sinane hatinen siam hatus duk 50 tahun tegelanen kweru hantang manusia paasek aman lawang ne paluas aman kusinane hatinen dadali du mana-mana ne umat Islam da kita bi ngase-ngase we kita bi inin we tegel kita bi retak bulak dunia inin sebelum bime umat Islam dah kita matukan me kolonos iu mayam bekeu me kolonosin o me Kristian iu bupain me siya iu me educated me siya iu tege pangiskul apabila teka in birthday ren iu siya magkeg-keg me umat Islam iu siya lu me walumpu agen engok lu pinahadjay darin we awa pagkeg-keg din bang teka in birthday ren. Demikian nen kita bangsa iyakanin karuisat kita matuk apabila teka inbertenen asal makadandu mana-malan inkegen bahasa bangkanian nen magumur 20 bangkanian nen magumur 20 bang teka bertenen magkeg-keg bahasa mag-20 buwan magkeg-keg manusiain apabila magtatambain umunen bangkanian nen sampuk siamin atau akan sampuk pitun magsampuk walu magkeg-keg ne mesindon tege bahasa makabotone tege katambahan ne umunen bu adapun ne umat Islam magsasong in umul manusiain dumen hati magsasong ngalangke un umunen i hati magkapan hati umunen pakalehum bisyairin ziyadatul mar'i fi dunyahu nuksanu waribuhu gaira makdil khairi khusranu.
Ini pagtatamba sin umul manusia hindi tak bulak dunya inin dumain pain magtatamba in umunen sumagwanin magkapanda. Urungan ko ka am sampol. Bang ente kew inurung umul we Allahu tabaraka wa ta'ala kwe itu telumpu. Dumente pen ku telumpu. Bang ente kew umul nun kwe itu telumpu. La aunan neke atawaga nun telumpu kwe itu. Ubus bukew inurungan suku we Allahu tabaraka wa ta'ala inurung umul kew taman 40 tahun. Piye sa ina agad nun. Piye sa inagad nun bang telumpu na kew kuito butama ng 40 sa kew sambungan nung bikemon asal 10 sa inagad nun. Damang next year yan 2012, 2013 piye sa matalebid. Next year December birthday nun na isab piye sa inagad nun siyam tahun sa umat Islam. Bang tama ng 40 umunong piye sa inagad nun. Ubus next year na isab birthday nun na isab piye sa inagad nun, walo sa aming umat Islam. Ubus magkakulang iki magkakulang. Magtatambain umunon sa magkakulang hatiin umunon. May umat Islam manusia kuituhin ga tapi kilwe de. Mupain may mga hinang ye may birthday inin ni aatao inin ni ate gay pang in school. Ni bright si mat sumagwa nen ga pain talile we de we hati. Pandak hati nga pandakin umunin. Apabila teka in birthday den. Bang hephaja tapikil we me manusiain we bang teka in birthday den we ihati magkakulang inumuden we song siya ilelekan padalem narka jahannam taawut siya mo le gana bisan luto de asal tartantu me umat Islam gahit niya makara-ara kisik si birthday siya kwe ituhin Barait manamalan in manusia kwe ituhin. Pen si Dr. Taufik anak sibuti, manusia kwe ituhin pen barait manamalan. We barait bisan keutungan, hapi keu melay silahat kamiles kay kanca bakanonen atau pi kay si meiwes sali-sali kay magbarait din. Apabila keu ti silahat kamilay, bang keu tilew no kwantoan nyo ya bonoy. Magtus kay sinambungan. 15 atau kan 18, 24 atau 25. Apabila kau magchatok may US lay, pihap may US, bang kau takite nulu, yung ngaw, pero how old are you? Magtus na kay sinambungan, 23, male, female, single, magkinang piye umunen. Tege pangaddi dukga bang tilew no bang piye umunen, asal gete agi ken ubus tilew nun magtus ne kew sinambungan samyaan ikutnya inin tamanan tigas ne tamanan tao ne ngitung tamanan lang kew pangiskunen tilewon ko bang piye umul ne matalebihin tilewon ko manusiain kwe itu bang piye umul ne matalebihin ara-ara kugan niya makasambung bisan ng buwan ng umat Islam. Bu adapun in kamatein tek kapain hadja bisuang. Bu adapun in kamatein kwe sapantun lawang sinkemon manusia. Kwe sapantun na keu mole hak gawang masih keu paasik si gawang ini. Fain syairin al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu ya laita syi'riya ba'dal babi maddaru ad-daru jannatu khuldin in amilta bima yurdi ilah wa in kassarta pannaru in kamatein penne kwe sa pantun lawang paasekan sinkemon manusia bang lilay numaha bang ine papuas aman lawang inin hatinen bang ine mapuas aman kamateinin huma mahallani malin nasi dayhuma duwe tampak du inin gani pagpenean sinkemon manusia asal duwe rumalain manggen narka duk surga lahatan bahaya duk lahatan kasenangan ien du pamenean sinkemon manusia. Me umat Islam manusia kwe ituin apabila suwi-suwihan no yene kahantang dalam kubul ge bisan ngenning dehiwunen
Gebisan kerehitan. Bu adapun pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Bang hadja pen Rasul sallallahu alaihi pa inem in pagsayabin pakulang duk pagtangit din paeka. Bang hephaja talile we me manusiain we niya kubul song pamole ande we niya we kubul le tege bakesan we kubul le tege malaikat tege mungkalun duk tukulne song panugata sisie song pangakal sisie bang sie dahulaka gahet niya untul patulinen gahet niya hap pamanganen. Sabab nen hangkan nepenne ulamain lau ta'lamul bahaimu siddatal maut ma akaltum lahman saminan. Bang hadja penne ulamain kinatauhan we me hinaepin bangsa ingge parasahan mamatein tartantu het pa inne geka am makainum loho isilemme. Sumagwanen manusiain ga tapikil we i hati niya lahat song bahaya song papihan de sa sumo inin ga bisan talile we me manusiain. Me umat Islam ga bisan talile me manusiain bukwe itu balis kat manusiain manamalan ga na bisan nya ngening behibunen sa bangpi takalene we ne hati nut maglahi in kinasahanen atau akan maganda in kinasahanen atau akan magela in yelasanen gay nandal basse meuan dalam telum bahangi gay hinek patulihin dalam telum bahangi gay hapag kakanin dalam telum bahangi gay hapanginin dalam telum bahangi buien aka-aka ien sin manusia aduh we bente bang aka-aka amban Allah subhanahu wa ta'ala bugane niya pabennal amban aka-aka Allah subhanahu wa ta'ala we niya mungkalun so ngagad-ngagad kita bang kita mole ap hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ganya makahagat ganya ngening behibunen gana bisan apabila takale me manusiain taese niya song papihan de mungkalun hapadja panginum-inum de lohoin hapadja panginum-inum de kahawain de bisan taeseb de we i hati niya song lahatan bakesan song papihan de we i hati niya lah tamanan lindem song papihan de we i hati niya lahatan olet song papihan de ga tapikil we me manusiain ga tapikil we me manusiain we i hati siya song ilelekan panilem neraka jahanam banghet tapikil we me manusiain we i manusiain song si ilelekan hap dalam kubul gahet niya maka gehen bi bang ine binooten bi bang kita bi mole hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bu adapun in manusiain bu adapun in kamatein me umat Islam gengeddew in kamatein gengeddew in kamatein me umat Islam pen Allah ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila mate tekain matay manusia ge pakulang ang banda sa bisan da sa saat ge pa sobra ang banda sa saat buin kamatein ge pain mene do dende ke atawa lela ge mene abahi ke atawa makana ge mene haplel laruk gai ge lukeu si Saudi, bisa lukeu si Syria, bisa lukeu si Akura tekain kamatay manusiain, gay pakulak ang bisan dasa saat, duk gay pasobra ang manid dasa saat, asal pahog tang manusiain apabila tekain kamatay. Bu adab sunan nin apabila gawe ne, apabila ga kahinang lutu ne. Bang matay ni manusia hindi makahinang luto ni ruksa takita we ni azab Allahu tabaraka wa ta'ala ini bisaranen qala rabbirji'un o Tuhan ko pa ini pabalikun ni bang ni takita we ni manusia in azab Allahu ta'ala dan luka petes makipabalik ni pareta bulak dunia o Tuhan ko pa ini pabalikun ni maghinang ni kuhap gene ku ngalegot gene ku netpug
gene ku magkasa, gene ku magchat asal maginanghap ni hadya ku sikao sa ine sambung Allahu tabaraka wa taala hin bangkew hamaki pabalik data bulak dunya ine sambung Allahu tabaraka wa taala hin kalla never asal jekew tet pinabalik data bulak dunya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apabila bisan sa dapor da dorok bisan kusa ko hunnam in iye amal manusia in taawut si elaw kiamat bisan ko hunnam kalaatan masih tinungbasan bisan duk kalaatan bisan ko hunnam kahapan tinungbasan duk Allah subhanahu wa ta'ala kahapan bu adapun bisan ko hunnam kalaatan narka jahannam masih in iye pangatat Allah tabaraka wa ta'ala. Me umat Islam jene kaam kasesaan ku taha o pege ngaku ta esebteri sa sesaan ku kaam ye bo-bohon bi insesainin amban Abdullah bin Mubarak pege kwene tatilew kumyaan pege ganya nga tauhanne bang pie matalebbi umulten bi bo-bohon bi insesainin pensi Abdullah bin Mubarak bangge takar bangkew inumul magumul ko itu 30 buos taman umul nun sa 40 bang piye sa telebihin 10 tahun sa na iinin iya point nen umat Islam aslih ma baqiya yuslihillahu laka ma mada untulun pensi Abdullah bin Mubarak in matalebbi umul nun untulun in pen Abdullah bin Mubarak matalebbi umul nun untuk Allah tabaraka wa ta'ala ne umul tapakaat umalumadei duknya opposite na inin wala tuksid pima bakiya patu khadu pima kadmana duk dapin ne pakaatanon in iya matalebbi umul nun pegge masih ini tungwe Allah subhanahu wa ta'ala from the beginning to the end kume amban kumeno aman inanak sampai ke pahogtang masih ini tungwe Allah subhanahu wa ta'ala. Inin do point nen in iye maudu kulay mo me umat Islam sautanon mataled di umul nun dehelu amban kapadaplek kau paden kuwul sautanon mataled di umul nun dehelu amban kapadaplek kau padalem kuwul nun ien do point nen me umat Islam puas billahi maapun di kubangnya alay bisara lumaglabi atau akan bangnya alay bisara kumasuk kasu na denanin gete itu patut kinahagat tege isa den tiak peku tege kaisa den tiak peku gak bongotan duk maaf ka mang umelang elang hati kam alamitanin ilai ruha basakanen biak sama glukug mai biak sama khawag mai wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimin walhamdulillahi rabbil